125 la sua constitutional amendment la bangke a basis ke accord ke thompen ise accord bangke UPDS accord 2011 isia bangke DHD accord la pen isia accord bangke la bangke ANVC tu Garo Hills accord la ke thompen si 125 constitutional amendment kim lo la pen kapachira abdun tuji aninga hanga bangke non la song truck pen kapar Japon accord la 2021 accord lo la pen ke non hala Ladakh along non Chisong bom hula dakta non Chingwai bom lang la pen ke dak Tripura sor ala Tripura motha la tum penta Chingwai bom lang la si Karbi Anglong apart ke Tangason lo la pen akapreka district council ke Tangason lo la si patumi digi sipen lo irui bag do Delhi long kado we chingrum se 60 dollar district council cap chingrum se lahai lam chingwai lo la ben kado we ta nengarong lo article 280 along pen itumta tangka poisa kado we channelize kuli long po mune terms of reference bulo la so terms of reference itum 60 dollar so talongun po buke la cap a district council itumta welcome lo la pen ke anso se kachingwai na lang dutulang seta kachingwai ching sai long pinita home minister pang chetong jalam dolo nile tumo bang ke lada meeting du ko mo se hong du no le bang joilo seta halada CM bang plipo ba ke hadak dolang la pen ni tum kar bang long pen hala MP MLA la pen IE minute bang thom sa da ka pe du lo la si memorandum bang ke ni tum ka do we thik grap perlo akimi kiponang lang akimi kiponang lang soni son thom dula isona bangke itum jong hele pusita six schedule along akampi claim pakaji pulotang te governor abang discretionary power long pakanangji council minister along hala tuma akija pen ke council ka soraji pula ke itu dungki tam tang ningkan toksikiap ta labang ke chunune derlo lapen ke chunjelo nasi governor a power bangke la naji pula so kitok tekang dulang la pen ke isia bang ke hala unte mene kadu go be asi na masih reserve endang publisini tu kamathalo masih juga dam tang ke cap ke open for all 34 ke reserve pulo sita nora bang ke reservation a irtum phanta chebohong sa airport non ka avedaji nang naklo reservation bang avedaji nang naklo la sindon bang ni tu aku memorandum tok tulo ni tu tok tikanga bang ke open Meghalaya state rong to open ke seat phona la si dakta open seat pho bang le bichot abang sing imeji seat ke penang ne usini tu memorandum lo ala home minister pan council pen tok tikang lo la si la so development bang ke non ta result ko son polite ke chini nela sita 125 constitutional amendment dulu pulo nante itu mas seat pokep ta ada karbi yang long seat pokep data dukokpo lapen ke 280 along itu terms of reference district council terms of reference longun po labang kadewe district council taneng arong piglo lapen ke ladak anti defection law kas keseng unji aja kong talong po lapen ke dual position ki enune MSC pen MP ba MSC pen MLA divisi bet ki dulong le la so ain tanang le po lapen ke jasimet ke ini tum tangka poisa finance bang ini tum pena kirap du po the district council chotali village council lapen municipal council anta finance commission pe kaching wa ja warsai ini tum long po